Ngau sedza havho vha vhona I mbekanyamushumo ya Zwa Maramani I tshi khou thusa nga nḓila ḓe u disa tshanduko kha vhone sa mulavhelesi nga u vhiga hashu kha zwine vhone vha ri humbela uri ri zwi sale murahu na u zwitevhelela. Ndi madekwana tsha dovha hafhu tsha swika tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya Zwa Maramani. Na nga dzina ndi pfi ndi vhuyaipfi Maṱhoḓe kha ri vhe rothe. Kha miṅwaha mivhili yo fhelaho ro vha ḓisela mafhungo a miṱa ya mufumakadzi vho livhuwani ha misi vha fhaḽa madodonga na mukegulu vho mashada vha mulima. Iyi miṱa nga nṱhani ya thambulo yavho vho ḓiwana vha tshi khou dzula vha vhanzhi nḓuni nthihi. Ro dovha hafhu ra vha ḓisela na fhungo ḽa bada ya ngei Western I ya vha I sa tshimbilei na luthihi. Mbekanyamushumo iyi yo longa tshanḓa kha u ḓisa tshanduko vhuponi honovhu. Kha ri lavhelese muvhigo ri tshi ḓiselwa wone nga Clive Mboyi hune a thoma nga uri musala murahu uri humbudza mivhigo ya tshifhingani tsho fhelaho. Asi mafhungo a nnḓu fhedzi ane a khou kwama vhathu vhane vha dzhiiwa sa vhashai. Ro livha Western ha madodonga he ra dalela vho livhuwani ha misi vha miṅwaha ya 38 vhana vhaṱahe na muḓulu muthihi ngeno vha tshi khou dzula kha mushasha uyu vha ri vha khou balelwa na u wana thuso. Vha ri vho ṅwalisa u wana nnḓu kha miḓi ya hanefha madodonga zwi tshi khou bva zwi musanda musi ri tshi vhudzisa uri vha eḓelisane nga ngomu afha vhe vhanzhi nga u rali vha fhindula hezwi. Ndi 9 ya vhathu nga muḓulu ndi 10, 11 nga nne, 12 nga havha. Vhathu 11 vha fhedela nga ngomu vha to eḓelisana vhanzhi smora. Ri bana ne de na ruli kha mbete na ṅwana wawe na ona rine. Banda te ni manoko edera Johnny edera. Zwino madzi khou rotela nṱha mbete wo eḓela vhathu zwi vhathu vha dzibakete. Ndi khoya dzibakete. Ndi ya dzibakete idzi. Oh, okay. Ndi vhetshela dzibakete. Uri na siwanza tukilena. Zwino avhane vha eḓela fhasi kha mabai arali maḓi a tshi khou rotela fhasi vha to itisana. Ro vha ṱhathana fo nṱha tshikoko isichi. Ro tshi ṱhathana tshiṅwe tshifhinga. Ro khou to vhipfa zwa straight mvula ikho na zwa straight. Ndi ya vha dzhia nda vha gidela hanefhaḽa. Muvhuso wa tendela uri vhone vha qualify uri vha wane ndi RDP. Vho vhuya vha zama u apply. U apply ndi RDP. Hayi. Thathu dza mu apply. Tivi no zwiḓivhi. Vanhu vha songo apply. A thi zwiḓivhi. Zwo ndi apply nga sasa thi zwiḓivhi. Zwiḓivhi tshithu. Zwino zwo to rali mbudziso I ḓaho muhumbuloni ivha ya uri na vha khotsi havha na vha thusa nga nḓila ḓe. Vha khotsi havha na vha ri support vha. Vha siko ri pa vhana vha ri support. Vhashamba navho vha ri vhathu vha tou pfuma vha ḓo vhudza uri ndi ḓo rumela apha muthu a tou vhudza uri ndi ḓo transfera u ḓo vha tsha imela transfera uri hu a u transfere ṅwedzi wo fhela muthu wane u tshi amba naye u ḓo wana o dzima founu. Ngapha muḓini wa vho riṋe ri a hola grant. Problem ndi ya uri a ri na muthusi ndi nne munna musadzi nga ngeno ndi nne ane nda vha uri ndi munna nda dovha nda vha musadzi ende tshelede ine ri khou hola ya vhana vha 6 a iti tshithu. U sala u tshi renga mugayo u tshi renga dzhisibo u tshi renga dzisevho nahone dzisevho ri tsha renga ngauri na firidzhi tshinyala ri tshi renga zwiṅwe zwithu hu vha uri tshelede hone ene vhaṱhukhu lune ri khou bala u fhaṱa. vha tshi khou ḓo shumisa tshelede ya mundende u fhaṱa. Ri vha nyanga u fhaṱa ngayo I tou vha ri khou tou baleliwa ngori thi a ri shuma. Arali hu na muthu o dzulaho hayani zwino a tshi khou vhona tshiṱori tshavho vha nga humbela thuso yo itisaneho. Ndi nga humbela thuso ya uri ndi khou humbela u thusiwa u fhaṱa nnḓu heneyo ndi zwine ndi nga zwi humbela. Ri tshi amba na vhohamisi lwa u thoma vho vha vha sa ḓivhi uri muthu u itisa hani uri a kone u wana nnḓu ya RDP. Vha renga murahu ha u dalelwa nga mbekanyamushumo iyi vho mbo ḓi thuswa nga muṅwe wa mudzulapo u ita khumbelo ya nnḓu. Ngitele zwiḽa zwithu zwa itea. RDP yambo dzi namba ya ḓa
yambo dzi namba ya phasa ya fhaṱiwa. Ndi nnḓu ri khou dzula zwavhuḓi na vhana ro no wana vhudzulo ha khwine ro no vha khwine kha zwe ra vha ri khazwo murahu. Ndi nnḓu ngafhani vha nga ṱalutshedza ndi nnḓu ngafhani vha khou dzula kha rumu nthihi ya mazenge zwa zwino vha khou dzula kha nnḓu ngafhani? Zwa zwino ndi khou dzula kha RDP inaho uri ndi 3 room ina kamara 2 na khishi inaho uri yo ṱangana na masofa. Ndi yone ine ri khou dzula kha tshifhinga tsha zwino. Nnḓu dza RDP dzi fhaṱiwa nga muvhuso, ndi zwifhio zwine vha nga vhudza muvhuso vha tshi khou tou livhuwa uri vho wana RDP zwa zwino? Ndi nga vhudza muvhuso uri ndi livhuwa ngitsha kha vhusiwana hune nda vha khavho. Ndi khou dangisa nga maanḓa zwo vha zwi khou ṱhogea zwe nṋe nda vha ndi khou balelwa u swikelela vho ntswikelisela zwone uri ndi kone u vha na vhuphethu havhuḓi. Ndi zwone zwine ndi nga livhuwa zwone nga muvhuso. Vho Hamisi vho vha na dzindivhuwo kha mbekanyamushumo ya Zwa Maramani nge ya thusa u sumbedza nyimelo yavho ye vha 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 khayo na vhana. Ndo ri vha ḓo vha ri songo i wana ngauri ha madodonga si khou ṱhogea RDP ri si khou ṅwalisa zwa siḓe. Zwino nṋe ndo i thusalea ngori nda bva TV kha Zwa Maramani ndi ngazwo ro kona u swikelela he ra wana dzi RDP. Hu na vhathu vhane vha nga vha vha tshi khou dzula u fana na vhone, ndi zwifhio zwine vha nga vha vhudza uri vha lindele kana vha apply? Ndi nga vha vhudza uri kha vha ya apply uri na vhone vha ḓo wana tshumelo ine nda i wana ngauri zwa zwino nṋe ndo no ita uri vhathu vhanzhi vha wane tshumelo fhano shangoni ḽa madodonga. Kha vha ri ḽi fara henefho ri ḓo vhuya ri tshi isa phanḓa. Zwi a ri takadza u vhona mitshelo ya mivhigo ya mbekanyamushumo yavho ine vha i funesa. Ri a livhuwa vha tshi kha ḓivha na riṋe kha ri ise phanḓa na muvhigo washu. Kha vha ri thome nga u vha humbudza uri fhaḽa Western ri tshi ya bada yo vha yo tshinyala hani, ri koneha u vha sumbedza uri zwa zwino i nga tshiimo ḓe. Afha ndi Western. U reila goloi kha i bada ye ya vhuya ya vha bada kwayo a zwitshavha zwine vhadzulapo vha hafha Sinthumule Kutama vha tama u zwi ita nga nṱhani ha u vhaisala hayo. Vha ri u reila mavuni ndi zwone zwa khwine. Mudzulatshidulo wa dzangano ḽa vha dzi thekhisi vho Mashamba Maphaha vha ri a vha tsha kona na u ita mbuyelo nga dzigoloi dzavho. Ri khou tou shumela bada a huna zwine ra khou zwi wana. U na tshikolodo u ḓo fanela u tou ṱoḓa mashaka uri vha u lase u phushe tshikolodo uri si dzhiwe. So zwino khou itiwa hafha badani dzi tshi khou shuma dzi a vhuya nayo matshelo ya dovha ya vuwa i tshi dzhia ndi khou amba tshelede i ḓo shuma ya vhuya na tshelede heneyo 200 500 mara matshelo i khou vuwa i tshi ḓo i dzhia futhi uri shoko yo rovhea buthi i khou lila vothi ya ḽi tsha vala injini i khou ita dani injini i khwine ṅwana a i tou swika hafho fhethu mara wone une muvhili mavothi ya piwa piwa i khou ita sliding door a tshi tsha tenda u vula buthu ndi tshi vula kana ndi tshi tshimbila vhaṋameli mabusi a khou thoma u dzhena dzi vho tshimbila dzi tshi pfhi kha vha vule mafasiṱere ndi zwa goloi dza kale ḽa zwo ra tshi tshimbila ri tshi ri kha vha vule mafasiṱere ri buse live mara maḓuvha na kha quantum ri vho tshimbila ri tshi pfhi kha vha tou vula fasiṱere ri buse ḽi ḓo bva ra tshimbila zwavhuḓi. Murangaphanḓa wa dzangano ḽi no khou lwela u khwinifhadziwa ha bada vho Elijah Liremi vha ri nga nḓila ine tshiimo tsha bada tsha vha ngayo miṅwe ya miṱa yo lovhelwa nga mashaka kha bada iyi vha ri ho no vha na khombo dzo vhalaho. Na nṋe ndi muṅwe wo raloho ndo luzaho shaka nga accident yeyo nga December ro plan uri ḓo vha naye ho no itea dzi accident nnzhi dzine dzi nga vha dzi tshi swika more than 20 hu khou lozea vhathu matshilo a khou luzea ngauri muṅwe u vha a khou pepa pothole hezwi ni tshi khou pepa pothole ni vha ni tshi tonga ungari ni khou tshimbila sa noho hezwi ni khou tshimbila sa noho muṅwe na ene u khou pepa pothole zwi amba uri probability ndi ya uri ni tshaisane na musi ana hanefhaḽa vho ḓi zwi vhona ra ima hone ri khou sedza vha khou shela mavu uri vhathu vha khou ḓi pepa dzi pothole na rine ro ḓi ima badani ro ḓi swika na hone ra nyago tshaisiwa ngauri vhathu vha khou pepa pothole vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha ndi ya u pepa pothole na u lugisa mathaira. Vho Liremi vha ri hu ngaho vhona vhumbulu nga nḓila ye tshelede ya u vusuludza bada ya wanala ngayo vha ri bada ndi ndapfutsa uri hu shumiswe rannda dza miḽioni dza 19 fhedzi. Arali 11 biḽioni yo vha i khou bva kha muvhuso
vo premier vo stanley chikumathavatha va ḓo ri va tshi ḓivhaza va amba uri hakutama sinthumule hu na bada budget yayo ndi 11.5 million na vone vane vo mec vo namani Jackson Masemula va ḓo va vo ri ḓivhaza uri hu na bada nne ro mangala va tshi ita budget vote muhashi na vaṱaleli nga hayani a vo ngo yambe bada ra zwi vona uri hei budget ya 11.5 million a i khou bva kha muvhuso na vone mune vo to amba va ri vo i dzhia he va dzhia hone ngazwo na musi ri tshi founela muambeli wavo ha tsha kona u fara sikolo dzavho rine ngauri u vha a khou ḓivha uri ri khou nyaga u vhudzisa naho ri tshi ḓivha uri u na vhathu vhane vha khou renga vhathu uri vha ri rine ri songo tsha dzhenelela kha bada ngazwo vha vha sa humbuli uri na musi ri ḓo kona u swika hafho ra swika hone ra imelela vhadzulapo vha a kutama ri si khou shavha tshithu ngauri muhashi na vhaṱaleli nga hayani vhanzhi vha ḓo ḓi amba uri bada hei noni yo no vhulaya ndari ndi khwine ri tshi fa ri vhe ri khou fela ngoho. muṅwe wa vharangaphanḓa vha zwa bada ndi Vho Mavha ro amba navho nga murahu ha musi mbekanyamushumo ya Zwa Maramani yo thusa lushaka uri bada i ḓe i fhaṱiwe. Nṋe ndo vha victim ya bada iyi ndo vha victim vha khou vhona mavhadzi ayo goloi yo ḓa ntshaisa yo dia pothole hafhaḽa ya ḓa ya nda ntshaisa straight vha khou zwi vhona so ndo pfa uri ndi khou vhona hei bada i songo luga zwavhuḓi havha vha taxi association na vha dzi bus musi vha tshi thoma u ita zwavho zwa mugwalabo nda dzhenelela nga ngomu vha khou zwi vhona nda vha nga ngomu nda thusana navho at least ra vha thankful nga maanḓa ngori hu na village iṅwe ye a i ngo vhuya ṱo i khou imela zwa uri i khou rambiwa uri kha ri ḓe ri thusane nga mafhungo a bada uri bada i luge itiwe yo mbo ḓi tou ḓa ya joina force ra shumisana nayo na ngoho bada khe yo itiwa zwavhuḓi nga maanḓa hei bada ri khou i livhuwa vha khou vhona dzi road markings dzo itiwa zwavhuḓi ri khou i livhuwa nga maanḓa na contract iḽa ya ḓa ita i bada a i ngo vhuya dzhena tshifhinga at least 3 months was enough and then vha vhono fhedza nga bada hei zwino ri khou ṱoḓa uri heneiḽa contract heneiḽa ya ḓa ita i bada ya ndi songo ya magazine kana kha i vhuye i ḓe i dovhe i ite bada i continue nayo ngori tshi tshikonṱiri tshi tshi a suvha and u thoma uri nga vha na tshikonṱiri tsha so ndi tshavhuḓi nga maanḓa ri khou vha livhuwa vharali vha Limpopo Road Agency ri khou vha livhuwa nga maanḓa vho ri ḓisela zwavhuḓi mara fhedzi vho vha vho ri tsembisa uri ri ḓo wana 5.5 kilometers ya tar road vha vho ri fha 3.7 ati and then zwino a i ngo tsha guma hangeni ka 5.5 ndi uri ya tshi khou ḓo guma hangei phanḓa a holo then ya dovha ya ṱuma ya vha iṅwe face number 3 ya guma tshikwarani hangeni matitivhala vha khou zwi vhona kha R522 ndi khou fa ndi khou livhuwa nga maanḓa vharali ro livhuwa nga maanḓa ro i lwela nga maanḓa i bada and zwino ro i wana zwino ri folo ri livhuwa. MEC wa zwa bada vha ri muhasho wavho wo ḓalelwa nga bada nnzhi dzine dza khou tea u fhaṱiwa vha ri bada iyi i ḓo fhedziswa hu si kale. We are still having serious challenges of the pressures of resources, in particular in our implementing agency with this road agency Limpopo. We are having more than 1.3 billion over commitment. Contractors are just having letters in their hands, and there is no money to do that work. That is why we are very serious about transforming the entity. That is why even the provincial government have instructed us to institute the forensic investigation, because there are a lot of irregularities that happened in the entity, and we have already managed to advertise that forensic to help us checking exactly what happened, because the entity does not have money. At some point they have to call for monies if we have to pay them. So it's a serious challenge, but we're dealing with it. So the issue of the phase 1, phase 2 and all that, as and when we get money, we will be able to prioritize those roads, because remember, those roads that we are talking about, they already have designs. So if they have designs, it's very easy for us to can come and upgrade those roads from gravel to tar. Richi buya maragani rido jenange ya mulima. Zwazwino ro dzhena kha luṱa lwa u fhedzisela kha ri khunyeledze mbekanyamushumo yashu musi ri tshi kha ḓivha roṱhe. Afha ndi muḓini wa Mashada hune vho tshimangadzo vha vha ṱhoho ya muṱa
u swikela zwezwo muvhuso u tshi vha fhaṱela afha kha idzi nnḓu mbili dza mahatsi ndi hone hune vhathu vha 12 vha sia hone khofhe ḽi tshi kovhela. Kha vhenevho vha 12 hu na ṅwana wa Vho Mashada muhulwane wa miṅwaha ya 32 ngeno muṱukusa hu muḓulu wavho Lutshetshe lwa miṅwedzi 2. hange vha tou fola hoyu u fola na vhana vhawe ngangi ne ra ḓela nefa tshiṅwe tshifhinga mvula i tshina ri a ima nga milenzhe hafho. Tshine tsha vha khou itisa uri vha ime nga milenzhe I tshi khou hu na maḓi zwezwino na heyi yo vha yo ṱhaṱhamuwa yo tou phetshiwa zwezwino vha khou i vhona yo phetshiwa. Vho Tshimangadzo vha ri vho laṱetshelwa nga fulufhelo kha muvhuso. Ndi ya balelwa uri ndi nga vha vhudza tshithu nga ndavha dza uri ndi ḓo vha vhudza mini ngori a thi ri vha uri vha ḓo ḓa vha ri fhaṱela vha si ḓe vha ri fhaṱela. Zwino nne ro tou imela zwa uri no ri a dzulisa zwezwi a hu na ndavha ngori nyimelo ine ya vhidzeleliwa shangoni ri a shuma mara vha fhedza vha sa ri vhefha kha tshithu ndi uri hafho shangoni ḽa hone ro sokou dzula. Arali hu na muthu o dzulaho nḓuni yawe zwa zwino vha tshi khou ri tshi khou amba na vhone a tshi nga ṱoḓa u thusa vha nga ṱoḓa thuso ya tou itisani. A tshi nyaga u thusa a nga tou ri fhaṱela ra kona u dzula zwiḽiwa a zwi fani na musi ri si na vhudzulo. Mavhala vho meyara vha ri nnḓu yone yo phasa wo tou sala uri ri ṱoḓane na muthu ane a ḓo saina khonṱiraka uri a ḓe a thome nnḓu vhana. Ro ḓo swika he ra vhudzisesa mulalo nga ha khumbelo ya nnḓu ya muvhuso. Ne RDP ndi swika nda ṅwalisa zwi ya ṅwaliwa mara dzi tshi yo bva dza si rine ra si vhe hone nga ngomu ha ḓa bva dzi toilet na dzi toilet vha nthumela nda ṅwalisa mara ra si vhe hone nga ngomu. Heyo fhedzisela ho ṱuwa miya nga vhone vhane vha ya vha ṅwalisa mara zwa ḓivhuya vha songo wana tshithu. Hezwi ndi tshi papere ndi kona u sedza vhana uri vho goiwa nga mabuvhi kana hani na nda kona u eḓela zwo fhela. U eḓela kha iyi nnḓu zwi tou fana na musi wo eḓela nnḓa. Mukhanselara wa Ward 18 Vho Perot Mashau vho fulufhedzisa uri muṱa wa Mashada u ḓo wana nnḓu sathu fhela ṅwaha. Vho vha vho tou zwi vhea nga heyi nḓila. Zwi zwa itea zwino ene swika na hune nda vha na nke masipala nda humbela uri vha ri thuse nga nnḓu nthihi ri fhe vha nkea Mashada. So nnḓu yo mbo ḓi bva nthihi mara sa zwino nnḓu a thu fhaṱiwa i khou fhaṱiwa nga muvhalelogwama wa zwino wa 2022-2023 na uri khwama zwezwo tshiremela ine ḽa nnḓu nthihi ra vha na laki ra wana nnḓu dza 10 wana nnḓu dza 10 then ra dovha afhu ra khethera vha muṱa wa Mashada uri heiḽa i sathu ḓa na ri dziṅwe dzi tonga nga ri dzi tsini nyana ri vha fhe nnḓu. Mashudu mavhi vha muṱa uyu vha tshe vho lindela u bva tshe vha fulufhedziswa nnḓu yo fhelelaho ya RDP zwe zwa ita u swika zwino ndi heḽi ḓema. U ya nga muvhigo we ra u wana upfhi mufhaṱi we a vha o tholwa o mbo ḓi ṱuwa a songo fhedza. Mukhantselara Vho Mashau ro amba navho nga luṱingo vho ri ṱalutshedza uri ho itea mini. Era kontraka o do papa e dan do fumo ake papa o ke pota na zo zendo zina zai anche e voda kontraka o fuwa zendo ndaba costa ndo tu kan zo fuma na aka zo zo fuma na acho que não o de pouco fumo za zendo pouco e nyaga ba ba kontraka ora batwa papiti zendo ore uda comparera ma era me che vorrei fare o fare non allo festival e solo che vedere non ce ne a visitavamo WhatsApp e vuol dire che futuro va a fare il canale per poteva poi ebbe meta zone plate che stava gruppo all'altro ma non ndo funga mvura va dosa Oh so ndo aingo pera antena dzimvura devo fare una matera di buona
na mene nga dile a re kontra ka o se meteria ro pela a tsopa ro na ntala na mokokta nga ro bokto mo tsini ka kontra ka ya o wa do o te ka kontra ka mosa ana abba pitse ezlazini maro madre ya bangayo o te mo o to zama patrek ndi kala bero amba na vonga 2023 man che wala mtawali ndela au tuba na chitu ya kala ala ndo zona dar sangano nalako ko na sangano ngalabona angi mamakatu ntozo na kontra ka ani ko do ko tsore ni mara tsoma ko au to a opera fra bo na kontra ka o batere tezo ni masheleni vhashu zwa namusi ro bika ro vha avhela ino mbekanyamushumo ndi yavho yo itelwa vhone sa lushaka arali una ane vha tama ri tshi dzhena khao kha vha ri kwame vha ri lume nḓevhe zwidodombedzo zwashu ngezwo henefho a ḓo vha madekwana vhuḓi kha vhone yowa Then we